internetten de yazdılar. İnternetten de көрсеттілер инде аны. Телевизордан da көрсеттілер. Нәрсәгә язалар сайтка ama bir ondan artık крысы бар анда. Bunu bir чистартып карадылар, и до конца чистартып бетермәделәр. Килгәннәр иде үзе. Bir тапкыр чистарттылар, аярмылык кайныккан шул. Чистартмыйлар. Шундый үрдәкләргә, ниләргә, шундый балаларга, нитәргә урын инде. Кичкенә вакытта үрдәкне бәбиләрдә йөри алмады даже. Маленькая и большая. Еще мама там сидела на скамейке, считала. А я вот здесь сидела, смотрела, там девочка сейчас пошла. 1, 2, 3, 4, пятачок. Пятачок. Все заросло травой, грязью. Неприятно даже Там смотреть туда. птички, чего только не плавает. Раньше Дети, приятно уток было, а сейчас кормят, все заросло. Чистили раньше все озеро. А сейчас ничего никому не надо. Грязь одна. А Одни тебя машины никто не стоят. приедет, И и никто не будет смотреть. промчаться он по дороге. Мимо все.